may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isam, Ay! Bigatan! Agsapaan ang pundot ti ulong Teresa bakit? Kasanumat ngamin, nakalalaaw mananday ta, Janice. Amo na nakaturok pa ilaang da tao. Gagangay na, bakit? Makaumang mat ngamin ti kasta nga ugalyin na day ta babae. Kasaritam to na sayat, bakit? Ay, panaggrupro pa na pailaang kat madlawon asaan ang makarik na. Ay na, bayam ka di. Siyak to ti makisarita king kuana. Saanan, lakay? Siyak to ti mangibagakan kwa na. Unay mat ti kasta nga ugalyin day ta taon aya. Ay nawaw, nagsapa ka matan anak kariing manang Teresa? Wan taadamat alarm clock dito'y pag-abangan tayo, sale. Asino mat manang? Day ta Janice bigbigatan nga kankanta. Nasakit mat nga rod iti lapayag ti boses na. Ay wan, nang nagkumat day jay manang. Sipod nagabang day ta babae dito'y, inaldawan na maistresak. Ugali na siguro ti kasta manang. Ay, awan respeto na itipada na tao. Nakalalaaw launay. Kasarita tayong tulatan manang Teresa. Ibaga tayo ti concern tayo kan kuana. Tapno amo na ang makapirwisyo ti kasta nga aramidan na. Taga-away kami nga agdamdami linaragsak ibig mi. Ha? Apa yan manang Teresa? Inayadin yung mat ang irikap ti gate. Nasakit iti lapayang. Ita, amom matentirik namin no kasta nakalalaaw ka. Adda ka di parikot mo manang Teresa? Tangiwat mo ti problema mi, Janice. Inaldaw lang na nakalalaaw ka. Ay, dakas gayam ti agkanta ita manang. Awan ti imbagak adakes. Ti kanyak laeng, kontrolam kumamat tangiwat mo aglalo no pan naturog. San aday tabog, kau kalabog, kau dita. San lang matasiksik ti tao dito ikat. Di ka pa'y agyaman, tada ti libre ang music yung manang. Anya libre ang music. Kano makatitilang matabosis mo. Ibagayo kit di, umapal kayo laang. Siya? Umapalkan ka? Saan apulos, Janice? Nagsinungbat kayo kanumat kin ni Janice itay bakit? Wen Manuel lang kay. No iso ti madisturbo. Makaungat. Ngam no iso ti nalaaw. Okay laang. Ay nawaw. Kunak matapagsaritaan nyo na sayat. San amasapol nga aga pa kayo? Uray manupay asaritaan no saan mat amakarig nalakay. Awan lat amukon. Amom ka di no anya ti kunana itay. Anya timbaga na king bakit? Umapalak kanugan kwa na. Anya? Ti kunana siguro akat apalak ti boses na kasla nakupit alata. Anya? Nakita ka nagapa kayo ni Manang Teresa idi kalman, Janice ading ko. Wala, tabigbiglaan naman ti mangirikap iti gate. Nasakit nga tayo tilapayag. Kasta matirik namin, no bigbigatam nga kanta ka, Janice ading ko. Ay nawaw, uray si ka manang sali. Umapal ka iti boses ko. Ah? Ay, saan mat, Janice? Awan ti rumbang nga apalakkan ka.
Ti kanyak laeng, kat di mo kumamat unay ti agkanta iti nakapigpigsa. No ammom ang nakaturog pa'y laeng dagiti kaarubam. Kat no aldaw ngaminan amariing kayo manang sali. Night shift ngamin ti trabahok itaading ko. Siyak nga rod ti agad yas. Saan ka aparitan nga agkanta? Ngam kontrolam laeng ti boses mo. Tapno saan ka makadisturbo ading ko. No diyo kayat ang mga ti kanta. Saan kun aparikot data manang Teresa? Nakasarita ko ni Janice manang Teresa. Oh, anya nga iti kuna ni Janice ading ko. Datayo kano ti agad just manang. Anya, nagrigat akasarsarita manang. Kasano nga rodan day tasale? Kaano laeng idinagrugi anagabang ditoy. Ngam kastamat ng ti pakpakita na. Kasarita tayon tulatan ti landlady. Taiso ti makisarita iti dayta Janice manang. Sa bagay, amangan no iso ti denggan na. Barbareng manang. Goodbye, Joe. We gonna go. Irikap mo pa yung day tatawa, Manuel Lakay. Di mo't maumangag kang kanta dayta karuba. Dayta nga rod lakay. Kasarita mo ito kani sali ti landlady tayo. Inton umay agsingir iti abang. Ay wana, amangan no mabainan mo tayo. No ti mismo amakin kukwa iti balay abangan tayo. Ti makisarita keng ko anak. Makadisturbong tumak namin lakay. Nakapigpigsa ti boses na. Mabalin ka di ti makisarita, Nana Selma? No, saan kayo abisi, Saan mo't kit day, Sally? Anya ti ibagam? May papan iti baro a border yun, Nana. Apay ni Janice. Saan apapaanawa, Nana? Nakalalaw day jay a Janice. Bigbigatan, ibugbog kaw na ti kantana. Anya? Makarengreng mo't, Nana Selma? Ala, bayam, kasaritak to ni Janice. Agyamanak, Nana. Awan anyaman na, Sally. Warningak day ta, Janice. Tapno saan nga isupay apagparikutan nyo. Amangan no day tapay kit di ti pag-aapaan nyo nga agkakaaruba. Asino ti ko na mga reklamo Selma bakit? Dagiti agnanaed iti paabangan ta, karding lakay. Ay nawaw, apay ka no? Nakalalaaw ka no ni Janice, lakay. Anya? Uray bigbigatan kat nagpig sa ti kantana. Makadisturbo kadagiti pada na nga agab-abang. Ikamatago si ti warning bakit? Wen, kasta ti aramidak lakay. Nang runa pa'y kat makadisturbo mat iti pada na atao. Mabalin ka di ngagsarita tabiit, Janice. Agdardarasak pa'y, Nana Selma. Agdigo sa kumamot dun. Napatag ti bagakan ka. Anya ti ibagam, ayan, Nana. At dati naawat ko a reklamo kadagiti padam nga agab-abang. Kat, Numabalin ko di ka unay nangalawngaw no ammom nga dati nakaturog. agkankanta akla ang Nana. Awan ti dakis nga aramidak kadakwada. Wen, agkankanta ka laeng, nga makaperwisyo ka matan. No saan mat nga importante, kontrolam tingiwat mo. Tapno nasaya at tingkay panagkakadwa kadagiti padam nga agab-abang. Ay na, mga asar ka talaga day ta Janice, Manuel Lakay. Nakitak mo't akinasarita ti landlady itay. Ay na, sumakit na talaga ti ulok iti day ta babae. Di namat ammo ti paanawa. Nagangay siguro ti umbing bakit? No 25 ng lakay. Ay na, kinatangsit na di ati pakpakat na. Wano, masakit siguro tinakam na. Taimpulong yung iti makinkukwa iti balay apag-abangan tayo bakit? Nanggag ko binagbagaan ni Selma iti na minsan ngaldaw. Anya ko matipagsakitan tinakam na ngay. Kat di namat ngamin ammo ti makarik na. Agpadala ang matibay bayadan tayo nga abang. Ay na,
Mapanak na iti ayan ni Sally. Tagsarita kami lakay. Kitaan nyo tama nga numangag ni Janice. Ngaw Di uray mangag na ti pagsaritaan mi lakay. Pudno man. Kadagitan ay mata. Nakaturog ka kade, Sally ading ko. Nakalukat ti Ridaw, Manang Teresa. Sumrek kalatan. Kunaklapit din no nakaturog ka. Kasano ko makaturog ak nana? Kat nakalala ang dayta Janice. Ay nawon nga rod. Uray iti kwarto mi. Mangod ti kantana. Sapay night shift ti trabaho kita. Ay na. Una yun dayta ang ngiwat dayta babae. Kinasarita mata ni Nana Selma. Kaslaawan na tamad din ko ana. Urayan na siguro apapanawon da. Dito'y kapay man lang nana. Takasaritak dayta babae. Dungdungan kanto. Janice! Unay una. Janice! Mangmangagnak ka di! Ay nawaw, si kamot gayang Manang Sally. Mabalin ka di a kontrol ang tingiwat mo, ading ko. Ah? No ang kanta ka, di mo kumamat ibugbog ka, tapno saan amariing amin nga agab abang iti daytoy abalay. Anya kumaita. Di uray agpulong kayo manen iti landlady. Day tamot ti paglaingan nyo. Tagpulong. Ay nakamaudyanan na. Rimwar metlaang ang tinalaaw a babae. Naku nampay Manang Teresa. Natal na ti aglawlaw no awan dayta Janice. Pagtrabahuan na ya dayjay. Jakmat amo Manang. Mayat ko man no agtrabaho. Tapno saan akanayon nga adda ditoy. Nakalalaaw mat nga rod. Sigurado analaaw mananday dyan inton agawid. Agsapulat ako man iti sabali a pagabangan na Manang. Pagbalinan na mat na bidyok yan to'y boarding house tayo. Ay, saan tayo ko mga agreklamo no sagpaminsan laeng. Saan? Tainal daw mat akas tatyar aramidan na. No agkanta, masapul na nakapigpigsa. Day tangarod kat Manang Teresa. Di na pampanunutan nga damat trabaho tayo. Kasaritak tumanan ni Nana Selma. May papan iti da ito'y abanag Manang. Kumusta matan ni Janice, Sally? Kasjay latta Nana Selma. Awan nagbaliwan na. Papaanawa latta. Ay nawaw, kinasaritak matan. Awan latta mati epekto na Nana. Awan ano kasta, mapapanaw adi na oras. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam agpatangken mat Nana. Bayam, bagbaga ak tumanan no agsingirak iti abang. Uwan man Nana. Bagbagaan yun, tapno saan kami mat maapektaran. Nang runa pa'y, no kasta nga da trabaho mi. Madisturbo ti pan naturog mi, ti kasya kinapigsa ti boses na. Bayad ko para itaabulan, Nana Selma. Agyaman na klaunay, Janice. Awan ti anyaman na, Nana. Ay, wun kayam. Addaman ang tinaawat ko a reklamo. Saan ka kanumat a paanawa? Sino tinagreklamo, Nana? Dagiti padam nga agab-abang basang. Kanayon mo't nagreklamo dagiti tattao. Anya ti kunam, Janice. Ay, awan, Nana. Paanawa ka kumamot, Janice. Tada ti trabaho dagiti padam nga agab-abang. Alang, wunin, Nana. No saan ka pa'y nga agbaliw? No kasta ka na yun, mapilitanak amang papanaw kan ka. Anya? Ay wala, mayat day ta maigisa sa aliading ko. Inted piman ti kabsat ko Manang Teresa. Mangala ka tapno adamat igisayo. Nalagsak kayo ka di adwa iti naramid yo? Anya ti kayat mo asawan, Janice. Di kay mat maumumang agpulong kini Nana Selma niya.
Wan tadi ka matpapaanawa ading ko. Di ko na yukit di. Kaya't yu ang mapapanawak iti daytoy a boarding house tapno masuloyo. Saan akas ta ti kapanunutan me, Janes? Ti kada kami laeng, kat respetuan tayo kumamat ti tunggal maysa. Respeto! Respeto matasasawan nyo dita! Oh, anya ti mapaspasamak ditoy. Jak magustuhan ti kastangar arabidam, Janice. Saan asyak tinangirugina na Selma? Kita amat nga minter arabidam. Akan kanta aklaang mo't. Dakos ayaday jay. Saan mat adakes no kayat mo ti agkanta. Ngem di mo kumaunay pigsaan. Nang runa no amom amada mga agin ina na dagiti kakadwam. Ibagayo laang no kayat dak apapanawon. Talaga apapanawon ka no kasta ti pakpakitam, Janice. Di yu pa'y lang aming idiritso. Narigat mat piman no si katian anawaon dagiti padam nga agab-abang. Ngunin, nana, basol kon. Agiin nanos kayo kit di ko mga min, tapno awan ti parikot. Respetuan nyo ti tunggal maysa, tapno maliklikan ti riri. Manang Teresa, Mabitlaan, umayan. Oh, si kabat gayam, Janice. ikan kayo iti prutas yu manang. Ha? Peace offering ko. Ay, nawaw. Saan ba ta kasapulan, ading ko? Awatin nyo kit din, manang. Ay, katagyaman ka. Pasensya kayon kadagiti dakas ana aramidak, manang. Sapay la ko mata mapakawan na. Pasensya kayo no nadisturbok ti pan naturog yo. Ne, imbag man ta naka-amiris kan? Wen, manang, talaga anak kaamiris akon. Ken agbalbaliw akon, tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan. Ne. Prutas mo dahil ta, Teresa, bakit? Inted ni Janes, lakay. Ay, nawa. Kahit ka ti asawon dahil ta nga okay kayo? Wen, lakay. Laimbag mat no naka-Amerisan, bakit? Nagbutang siguro matla ang ama papanaw, lakay. Narigat nga tatag sa iti boarding house ita. Ay, naku nampay. Oh, kumusta matiturog mo, Manang Teresa? Ay nasaya at matsali ading ko. Si Kangay. Uray siyak matamanang. Saanan analaaw ni Janice. Kinapudno na. Nang ted iti prutas iti kalman. Kasta? Waan ading ko. Awan ka ngamin iti kalman. Madlaw ko ang nagbalbaliwan. Ta saan meten analaaw. O, di mayat no kasta manang. Awanan ti paan anawa. Ay, uwan sali. Kan awanan disturbo iti pan naturog. Ada ka di, Janice? Apay ka di manang sali. Ada ka matgayam dita. Saan ka nakita? Natal na kan tumat nga minunay. Tapno saan kayo ang madisturbo manang sali. Nakababain mo't kada kayo no nalaawak manan. Basta kontrolam laeng, ading ko. Anya nga minan ti umay mo ibaga manang. Ay, imayak tapadigwan ka, ading ko. Ay nawaw, agyaman aklaunay manang sali. Nang tadmat laeng ni manang Teresa iti pansit itay manang. Kasta talaga no aggagayem tayong agkakaaruba, ading ko. Ay, nawaw! No anawaan da ka, dumngag ka. Iti kasta kat maliklikan ti apa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.